namanje nje angimlapha umuntu ungakuphiwe engizomlapha ngakho ngiyakuphiwe ngizomlapha ngakho bese ngikwazi ukumlapha umuntu. Mhlawumbe njengamanje baba umuntu ombukele emakhaya ikuphi ubaba kulomsebenzi wakhe mhlawumbe akwazi ukwenza ngalomsebenzi lona mhlawumbe ukulapha zithroki izinto baba azenzayo ngalomsebenzi mhlawumbe kunomuntu ekhaya othi ngigwela ingane mhlawumbe ingabe ishawuhla ngothi ngiyafisa ukuthi baba ngalomsebenzi baba iziphi izinto akwazi ukuzenza umuntu mayefikile mhlawumbe exakekile ukuthi cha lokho impela la kanjani ngiyagarantela mbukelo wami lapha ekhaya mawunenkinga efana le mawuze kimi ngingakwazi mina ukuthi ngikusize ngalokho mawuze kimi unenkinga mhlawumbe ngabe waphendula lidlozi ngingakwazi inkinga ezifana lezi kuba bezinto mhlawumbe angaze bala ngiyazi ukuthi iziningi kakhulu ngakayibala zonke kodwa ezisemqoka nokuyizwa namgogodla wempilo yomuntu mhlawumbe baba angazibalula ukuthi lezi engakwazi ukuthi umuntu lapho amsize kuzona. Umuntu nje mangukuthi ushawe stroke siyamelapha la ekhaya kodwa ikakhulukazi siqala ngokuthi umuntu simhlole ngoba naso istroke sikabili. Kukhona istroke uthatha umuntu uphethwe stroke kanti istroke esithinta amadlozi umsamo phansi kube khona istroke othatha umuntu uphethwe stroke kanti istroke sokulowa seyilwane esenzeke kuye siyakwazi ukuthi umuntu simhlole eqala sibuke ukuthi uhlobo luni lestroke lesi esimphethe bese umuntu ekwazi ukuthi alapheke ngoba istroke asibi uhlobo olulodwa siba izinhlobo ezahlukene ngenxa yendlela esuke singene ngayo kumuntu bese kuba ukuthi ke okunye mangukuthi kunezinto ezisekhaya mhlawumbe efuna ukukhishwa sikhiphe ongunye mangukuthi kunezinto mhlawumbe kufanele kulungiswe umsamo kwakoniwe umsamo ekhaya siyawulungisa la umsamo noma ongunye mangukuthi kunezilwane siyakwazi ukukhipha izilwane emzimbeni womuntu makuthiwa uthoswe izilwane akalungelwa lutho siyamthula izilwane lezo elungelwe izinto mangukuthi uthoswe ipoki siyamthula ipoki alungelwe izinto aqhubeke nempilo ayephambili. Dokotela omkhulu nangumuntu uyaqhamuka uthi mina sengihlulekile dokotela sengizame konke kusemandleni ami izinto zamazilungi ngidinga imali ungihluphe uthi sengidelile uhlupheka uthi kodwa namhlanje ngize kudokotela oMpanza lo muntu lo ngamsebenza kanjani lo muntu lawo othi yena usehambe kakhulu udinga ukuthi uyinike isineke sakhe umhlole qala umbuka ukuthi yini okubanga ukuthi ahambe zonke lezi ndawo ahamba kuzo engasizakali ngabe ukhiye wempilo yakhe ukuphi noma kubhathwa kuphi ungabheki amehlo akho ubhekisise kakhulu ukuthi mhlambe kuhluleka abanye abelaphi kakhulukazi bukusisa ukuthi inkinga yomuntu ikuphi mase ubukisisile bese uqala ke umnikeza izinto ezizomsiza ungagcini kakhulu emalini iqala uqale uvulele indlela ukuthi umbuku ukuthi umkhiphisa uxa uyamnika lezi zinto uyasizakala umuntu wakho ukuze phela akwazi ukuthi umuntu nangelinye ilanga atshela abantu ukuthi usizakele angenisele umsebenzi uqhubeka umsebenzi ephambili yilokho okufanele kwenzeke ukuthinta umuntu osuke sexakeke kakhulu ngamanye amazwi uyaxwayisa kwabanye abelaphi ukuthi bangajahi imali phambili kwenza uzweni akujahe kuthini abasizakala abantu kulungile phela abantu abalikhiphe uxa yebo ngoba phela inyanga isuke izokwelapha vele kodwa abasizakale abantu kungabe ujaha phambili emalini iqala abantu bengasizakali abasizakali. Dokotela mhlambe nje siphinde sibuyele nje kafushane kubaba udokotela ngoba yize sasingene sajula kakhulu kodwa kukhona okunye mhlambe ababukile emakhaya abafisa ukwazi ngoba ukuthi ubaba mhlambe ubuka
impela nje kuubaba osekhula khulile mhlawumbe amakhosikazi nje kababa mengase athi ukuthi fahla kubabukele emakhaya usegwana amakhosikazi amangaki nje ubaba ngoba ekhona namakhosikazi amangaki mhlawumbe nezingane okuthinta ke yena nje isiqu sakhe nempilo yakhe ubaba ngalomsebenzi nje amakhosikazi mabili amakhosikazi ala ekhaya acacile bese kuba no oyingodozi okhona omagumede esenhlelweni zokuthi naye angene gcace aphelele phakathi kwesimo sekhaya oMandlovu abadala ababili abagcagcile ngokuphelele bese kuba yilo oyingodozi esilindi ukuthi naye angene agcace ngokuphelele kubantwana ninabantwana ke impela ngizele abantwana bala ku 28 abantwana abazelwe ekhaya abangabala ekhaya yeah kwaMpatha hey yabondliwa la ekhaya yeah bonke laba bantu labo uyakwazi ukuthi ubabambe ngesandla sisodwa bonke laba bantu baphethe ngalezandla zombili bafukamelela ekhaya baphiliswa yileli ikhaya nakuyilomuzi baphila kulomuzi yeah bahlala egcikene lodwa noma sihlala kuleli ikhaya basebalele nje kwamanje ngoba basebelisa ukuthi kuyasetshenzwa ngoba abanye babo basePitori uNtombazane lomdala la ekhaya usePitori iphoyisa khona ePitori usebenza khona abanye baseThekwini abanye bahlukana ngenxa yemsebenzi ngokuhlala ngendawo zokuhlukana kodwa bonke abala ekhaya abantwana hayi mkhulu umndeni wala ekhaya mhlawumbe nje umbukeli nje omunye uzozibuza aziphendule emakhaya ukuthi awu ubaba wayesegiye sephindelele sibayeni sikaNdlovu kwaNdlovu baba mhlawumbe khona akuthandayo nje kangaka kwenzakalani nabo oMandlovu yesithinde nje kubona kancane ukuthi nangu babe segiye sephindelela kwaNdlovu nami nenkinga baba ngike ngazama isikhathi eside ngizama ukugana ngicabanga ukuthi nginemizi ebalelwa ko8 engangena ngicela kuyo intombi zakhona uthola ukuthi lezi intombi zigcina zingasahlali zingangani okwaze kwathi ekusuku ngilele kwafika umkhulu uMadoda wathi ake ngimi kulokhu ngihlupha ngihambe ngilobola ngishiya inkomo zakhe inkalo zonke ezinye nje inkomo ehamba ngamasondo ngake ngayishiya endaweni yasechibini eBhamshela kwaphela lezi inkomo ngilobola nakhona ngoba kuyinhloso ukuthi ingane egcineni kosuku ngcine kungaphumelelanga ukuthi lo makoti angene ekhaya ngokuphelele kodwa emva kokufika kaMkhulu uMadolo ilapho khona engaqala ngagadwa khona engikhombisa intombi yakwaNdlovu eyobeleni igama layo wathi iyona ntombi eyoba unkosikazi wami hayi ngoba ngangaganiwe njalo futhi kungekho intokazi engangiyikhokhele inkomo ngaleso sikhathi engikhombisa le ntombi yakwaNdlovu ngangikhokhile emzini wakwaSithole kodwa ngagcina mayethu babamkhulu angizukuhlala kulomuzi wakwaSithole unkosikazi okuyena ngowami yilo oMandlovu ngagcina sengilalela izwi labadala sengiyakwaNdlovu sengithatha lo Mandlovu lo umeleni mase ngibona ukuthi nakho ngiganwa hawu ngashadela sengishadeli hawu nakho ngiphumelela ukushadela kulaba kulomuzi wakwaNdlovu awu angiphinde thathe omunye ngoba angizukwazi ukuthi ngibe nonkosikazi oyedwa bese ngicela ke lo nkosikazi lo engase owayesenganile umeleni wakwaNdlovu cha ake sishele udadewenu la ngoba nakho ngibona intombi nizelwe yiningi kulomzi wakwaNdlovu kwakunentombi ziningi umfana yedwa khona kukhona intokazi angase ngiyibonile futhi khona hayi ake sishele udadewenu azokubambisa umuzi ukuze lo muzi lo ubambe nalo wakwenu hayi ngimncenge lo nkosikazi wami omdala azavuma ukuthi sishele dadewabo bese siyabeshela ke lo dadewabo
mase simashelile lo dadewabo wangisengivuma ke naye sengivumile ke naye ngaqala ngalobola yena sengiqalisa naye ngathi ngisuka ke mase ngenza umgcagcoko usuphelele ngabagcagcisa kanye kanye nangelanga elilodwa hawu zawushanje kanye zawushaya kanye ngelanga elilodwa umgcagco omkhulu udwende lokuthi udwende ngesizulu awu cha ngakhala cha baba kwakuhle esikuzwayo mhlawumbe nje ekubeleni ke emsebenzini kababa baba siyasezwa lapho ukukhuluma ngendaba yezigubhu ukuthi kukhona izigubhu mhlawumbe nje awusithathe nje usibeke uchaze lababukele emakhaya ngezigubhu onazo nangendlela futhi ezisebenza ngazo mhlawumbe siyabona ngenzela mhlawumbe futhi zikhona mhlawumbe ngathanda ukukhombisa ababukeli ukuthi lesi sisebenza kanjena mhlawumbe namanani azo futhi ukuthi hayi lesi ke sokuthi beka kanje mhlawumbe nje awusichazele ngezigubhu zakho indlela ezisebenza ngayo ukuthi isebenza kanjani izigubhu zakho. Lezi izigubhu zami zisebenza ngendlela enhle kakhulu ongangukuthi azina umonakalo esezike kubantu esengabanikeza zona esezikeza wenza lezi izigubhu zimkhakha ehlukene zikhona ezisebenza ukuthi ngikunike sona ngoba ufuna ukuqina ube nesithunzi ube nokuhlonipheka njengabantu abaphethe kusukela kubantu abasuke ngamakhosi abaphethe efuna ukuthi abe nento eyisisindo engeyakhe eyenza ukuthi isizwe mayikhuluma nesizwe sikhothame singavunganga kunezigubhu ezakhiwayo ezimela ukwenza ukuthi isizwe sikhothame kunezigubhu ezisebenza kubantu abawomabhizinisi kungabikho ukuxokozela nempi evukayo kube nokuthula ukuze ibhizinisi lingahlali liba nengozi kube nezigubhu ezimela ukuthi zisebenza ukudonsa inhlanhla imali lezi ezisebenza njengalesi nje siyasebenza ukuthi ugezwe ngaso uma ufuna inhlanhla yemali nokuphumelela ey'ntweni zakho ofuna ukuzenza siyasebenza lesigubhu ukuthi ugezwe ngaso uphumelele enhlanhleni yemali ungakayithathi izigubhu ezingezakho ngisakugeza nje ngalesi sigubhu esingesakwaMpanza kuphela uqhubeke nempilo uye phambili bese kufika la khona kulesi mangukuthi usebenza ukuphela ukuthi uzoqiniswa ube lento egadayo uqiniswe siyasebenza uqinisa lesi uma ufuna uqiniswa ube nesisindo emadodeni ungabilula siyasebenza lesigubhu ekuqiniseni lesi sisebenza kakhulu kubantu abafuna abayizinyanga abafuna ukuphakame ukuhlola kwabo umuntu uma ezisa ukuthi uyahlola kodwa manje amandla okuhlola akamahle kahle umlozi lo unamandla ekuphakamiseni ekuthinini ube namandla ekuhloleni ukwazi nokuzwa kalula izinto noma mawulele kusuka futhi ukhanselwe kalula izinto ngalesigubhu nje ngalesi nje sisodwa siyakwazi ukuyenza lento iyenzeke bese kuthi lezi ezinye zonke zisebenza imikhakha eminingi ehlukile eminye yayo enzima ongelula ukuthi ungayidalula efuna umuntu uma esesigabeni sokungena entweni ezilikhulu nenzima esuka umuntu abhekene nazo ngoba kuye kutholakala ukuthi ngesinye isikhathi ubhekene nensizwa ezilwayo sekufuneka manje mawuthola into ezilwayo nawe siyasebenza ke lezi ezinye izigubhu empini enjalo ey'ntweni zokulwa mase kulwiwa mhlawumbe lezi igubhu lezi uzothi omunye ayi mina ngiyasidinga isigubhu sikababa ayi ngeke ngiyasifuna mhlawumbe ingabe khona imigomo nemibandela uma ngabe umuntu ethatha isigubhu esala ekhaya ikhona imigomo kodwa engabulali umuntu izigubhu zale ekhaya zidinga ukuthi zome zingabi nawo amafutha lolu hlobo lamafutha olufakwa kuzo njengoba zilana nje zonke zifaka uhlobo lamafutha olahlukene uma soma asudonsa umsebenzi uyama masomini
futhi lezi gubhu zala ekhaya iningi lazo akuzona igubhu ezisebenza kakhulu ngegazi sisebenza amafutha bese sisebenza namafutha esidawana noma kamafutha esidawana kuhlobo lamafutha engihluphekela kakhulu ukuwafuna uma ngifuna ukuthi ngiwathole ngizowasebenzisa ngiyawahambela kakhulu ngiwahluphekela awatholakali kaloku akuwona amafutha atholakala kalula kodwa uhlobo lamafutha engihamba ngiwafune ngiwathole mase ngiwatholile bese ngikwazi ukwakha lezi igubhu ngoba lezi igubhu kazakheki uma lamafutha engekho futhi lezi igubhu kayisebenzi ngendlela uma lamafutha engekho lezi igubhu zisebenza kahle uma khona lamafutha esidabani bese lezi igubhu umsebenzi uphushe kahleke ubonakala ukuthi lona lo muntu osuke esithathile abuye encoma ukuthi cha lezi igubhu zingisebenzele lezi igubhu zenze umsebenzi wami wosimama